Tekereza gato kuri ibi. Inyeshyamba 30,000 zifite intwaro ziremereye, amahanga avuga ko zishyigikiwe n'ingabo z'ikindi gihugu zigera ku 18,000 zafashe igice kinini cy'igihugu, zishyiraho imisoro, zigenzura amashanyarazi, amazi ndetse zinashinga amabanki n'ibigo by'ubwishingizi byazo. Ibi ntabwo ari inkuru ndende ya filime ivuga ku mpera z'isi, ni ukuri kugaragara kuri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri kano kanya. Raporo nshya kandi y'ibanga y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yashyizwe ahagaragara, ibyivuga biteye ubwoba cyane. Ese ninde uri inyuma y'uyu mugambi mubisha? Uruhare rw'u Rwanda n'u Burundi muri iyi ntambara ruhagaze he? Gumana nanjye kugeza ku musozo w'iyi nkuru, kuko tugiye gucukumbura ibanga rikomeye ryishe inyuma y'intambara ibera muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Raporo y'impuguke za Loni igaragaza ishusho y'igitangaza ku mbaraga za gisirikare z'ihuriro rya AFC M23. Kugeza ubu uyu mutwe ubarirwa abarwanyi bagera ku 30,000. Iyi mibare iremereye yaturutse abarwanyi baturutse mu nkingi za mwamba z'abahoze muri CNDP ndetse na M23 ya mbere. Kuri aba hiyongeraho abinjiye mu mutwe kuva mu mwaka wa 2021 bavuye mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, babaga mu Rwanda cyangwa no mu nkambi zigiye zitandukanye, yaba Uganda, mu Rwanda n'ahandi ndetse n'abandi batandukanye. Si ibyo gusa, kuko mu barwanyi babo harimo n'abasirikare benshi bavuye muri FARDC, abapolisi b'igihugu PNC n'abarwanyi ba Wazalendo bafashwe imiri cyangwa biyemeje kwinjira muri uyu mutwe ku bushake nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Abarwanyi ntabwo baje gusa kwicara, barakora imyitozo ikaze cyane, gusa uburyo binjiza abantu mu gisirikare uteye inkeke. Raporo igaragaza ko AFC M23 yakomeje kwinjiza abantu bakuru ndetse n'abana bato, abenshi bakabikora ku gahato. Abaturutse uyu mutwe batanze ubuhamya bw'iyicarubozo ndetse n'iyicwa ry'abantu mu buryo bwa gahunda rikorerwa mu bigo by'imyitozo, by'umwihariko mu kigo cya Rumangabo. Ibi bigo byose by'imyitozo byakomeje kuyoborwa n'umugabo witwa Leo Kanyamibwa kugira ngo bayobore ubuso bwose bw'abantu 30,000. AFC M23 yagabanyije ubutaka igenzura mu bice bitatu by'ubwirinzi, ibyo twita zone de défense. Igice cya mbere gikubiyemo Nyiragongo, Rucuru na Rubero, kikaba kiyoborwa n'uwitwa General Baudouin Ngaruye. Igice cya kabiri gikubiyemo Masisi na Warikare, kiyoborwa na General de Brigade Justin Gakeri Musanga. Igice cya gatatu, iki nicyo gishya, kigizwe n'intara yose ya Kivu y'Amajyepfo, kiyoborwa na General Bertrand Byamungu. Uyu mutwe wacuze undi mugambi muremure utari wo kurwana gusa. Bafashe ubutaka bwose, binabafasha kwigarurira ubukungu, bakora nkaho ari leta yigenga. AFC M23 yigaruriye inzego zose z'intara zishinzwe imisoro no gukusanya amikoro, bayihuza n'urwego rumwe ruyoborwa n'ishami ryabo ry'imari kugira ngo aribo bishyuza kandi bakusanya imisoro yose y'intara. Ibigo bya leta bitanga serivisi z'ibanze nka Regideso ishinzwe amazi ndetse na SNEL ishinzwe amashanyarazi byashyizwe munsi y'ubuyobozi bwa guverineri washyizweho na AFC M23, kandi bikurikiranwa mu by'imari n'ishami ry'imari ry'uyu mutwe. Mu rwego rw'ubwishingizi, AFC M23 yasimbuye ikigo cy'igihugu SONAS, izanamo ikigo cyigenga cyitwa Imperial Asile, cyatangiye imirimo yacyo hagati mu mwaka wa 2025. Kugeza muri Rurwe 2026, iyi Imperial Asile yari imaze kwiharira isoko ryose ry'ubwishingizi ibikesha ingufu za AFC M23. Naho mu rwego rw'amabanki, kubera ko leta ya Congo yari yahagaritse amabanki ndetse n'ibijyanye no guhererekana amafaranga, hahise hazamuka amabanki mashya atarazwi y'abantu bigenga. Urugero ni banki yitwa Access Finance SA. Iyi ikaba yaratangiye itanga serivisi zo kubitsa no guhererekanya amafaranga i Goma na Rubaya, ndetse ikaba inateganya kwagura ibikorwa byayo i Bukavu. Ibintu byose bigaragaza neza uburyo izi nyeshyamba zidashaka gusa gufata ubutaka, ahubwo zishaka no kuba zakura ubukungu bw'intara yose. Rero bakaba barakoze ibisa nka guverinoma
bisa nka guverinoma itavugwaho rumwe. Urebye izi mbaraga zose zo kubaka ibikorwa remezo n'imicungire y'igisirikare kingana gutya, AFC M23 ntabwo yagombaga kwishobora yonyine idafite ukuboko ku gihugu cy'amahanga kuyishyigikiye rwose. Iyi raporo ya Loni yemeje ko ingabo z'u Rwanda RDF zagize uruhare rukomeye mu gufasha uyu mutwe. Iyi raporo ivuga ko kugeza mu kwezi k'Ukuboza 2025 mu mibare iyi raporo ivuga ko ari ukuri, ariko itigeze itohoza ingabo za RDF zari ziri ku butaka bwa Congo ngo zabarirwaga hagati y'ibihumbi 14 n'ibihumbi 18. Muri zo abasirikare ngo bari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 bari muri Kivu y'Amajyepfo, naho abari hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8 ngo bari muri Kivu y'Amajyaruguru. Igitangaje kurushaho nuko Loni ivuga ko nta gusubira inyuma kwizi ngabo z'u Rwanda kwigize kugaragara nyuma y'icyo gihe, ngo usibye gusa gusimburana no kuzana abandi basirikare bashya ndetse n'ibikoresho renfort. Iyi raporo ikomeza ivuga iti ntabwo ari abasirikare gusa u Rwanda rwohereje, RDF ngo yakoresheje ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru rikoreshwa mu ntambara zikomeye z'isi. Ngo bohereje drones, intwaro zikomeye zihagarika itumanaho ry'umwanzi, ndetse n'imitwe y'ingabo kabuhariwe zizwi nka force spéciale kugira ngo zifashe AFC M23. Aka kanama k'impuguke kagaragaje ko u Rwanda rwarashe ndetse rugatera uturere tudafite na busa ibimenyetso by'uko FDLR haba nka Uvira, ibintu bishidikanya ku rwitwazo rw'u Rwanda ruvuga ko rwinjiye muri Congo mu rwego rwo kwirwanaho ndetse no kwirinda FDLR. Hagatambere yuko ndengaha tujya muri iyi nkuru, reka mbanze mbabwira akantu gato. Ese muribuka amatangazo FDLR iheruka kwandika ko yagaragaje ko yandikiye muri Uvira? Reka dukomeze. Bavuga ko intambara y'imbere isenya kuruta inyuma, ngo muri AFC M23 ntabwo buri wese avuga rumwe n'undi, ngo amakimbirane arakomeye cyane hagati y'abanyapolitike n'abasirikare bakuru b'uyu mutwe. Ngo ku ruhande rumwe hari abanyapolitike bakomeye nka Colonel Nanga hamwe n'abandi biyemeje nka Joseph Kabila bafite inyota n'ishyaka ryo kujya gufata ubutegetsi mu murwa mukuru Kinshasa. Naho ngo ku rundi ruhande abayobozi benshi ba gisirikare ba M23 bararwanya byimazeyo iki gitekerezo cyo kujya kurwana kuri y'uturere bavuka mu twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Usibye ibyo hari umwiryane mu bagaba b'ingabo mu kugabana ibyiza n'imitungo biba byasahuwe cyangwa biva mu bice byigaruriwe. Iyi raporo ikaba ikomeza igira iti ngo birushaho kuba bibi kuko abayobozi batari bake bakomeje kugaragaza akababaro ko abarwanyi n'abayobozi bo mu bwoko bw'abatutsi bo bahabwa amahirwe n'ibyiza kuruta abandi bose mu mutwe. Iyi raporo ikomeza igira iti ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bukomeje kuba mu maboko ya General Sultan Makenga, ariko umwanya we n'ububasha bwe bikomeje kurwanywa ndetse no kutavugwaho rumwe imbere mu mutwe ndetse na bamwe mu bayobozi b'u Rwanda. Bisimwa, Colonel Nanga ngo bakomeje kuyobora ishami rya politike, kandi aba bayobozi ba politike ndetse na gisirikare bakomeje kwakira amabwiriza n'ubufasha ubuturutse muri guverinoma y'u Rwanda n'inzego zayo z'ubutasi. Ibi byose byatumye urugamba rufata isura nshya mu mpera z'Ugushyingo 2025. Ngo icyo gihe AFC M23 ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda ngo bagabye igitero simusiga kandi cyaguse ku muhanda uhuza Bukavu na Uvira uzwi nka LN5 ndetse n'imihanda iwushamikiyeho. Intego nyamukuru y'igitero yarebye ngo hari uguhatira igihugu cy'u Burundi kuva muri iyi ntambara bagakuraho ingabo zabo FDNB, hari ukubuza ko ubutaka bw'u Burundi bukomeza gukoreshwa nk'inzira ikomeye yo kugeza ibikoresho no guha isoko ingabo za FRDC zishyigikiye Kinshasa ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Indi ntego ikomeye ko ari ugufata Minembwe, guca uruzitiro rwa FRDC n'ingabo z'u Burundi ndetse bagakomeza gufata Kalemi n'imisozi miremire kugira ngo bafate Kivu y'Amajyepfo yose. Kugira ngo batere Uvira, M23 yitwaje ngo kandi ishyira hanze amakuru avuga ko yagiyeyo kugira ngo irengere ubwoko bwa Nyamurenge bwarimo gukorerwa ubwicanyi bushingiye ku moko.
ariko izi mpuguke za Loni ngo zemeje ko nta bimenyetso na bike byerekana ko FDLR foka yari inzitizi cyangwa ikibazo cyihutirwa ku Rwanda muri icyo gihe kugira ngo u Rwanda ruze kurwana rwiyibagije ubusugire bwa Congo. Hagati aho nagiye kuvuga ngo abarwanye naba cyangwa ni bande, icyo nababwira ngira ngo murabizi neza cyane mbere yuko M23 ijya gufata umujyi wa Uvira. Murabyibuka ibyabaye, amagambo yo gushishikariza abantu kwica abatutsi ndetse babaha n'iminsi yuko bavuye mu mujyi wa Uvira bitaba ibyo bakicwa. Dukomeje muri iyi raporo ngo tariki ya 10 Ukuboza 2025 Uvira yarafashwe. Inyeshyamba za M23 n'ingabo z'u Rwanda bazamura ibendera ryabo bamanuka no mu majyepfo bagera i Makobola ku birometero 20 uvuye Uvira. Ibi byatumye Burundi bufunga imipaka yabwo, bwongera ingabo nyinshi cyane kubera gutinya intambara yeruye yashoboraga guhuza u Rwanda n'u Burundi imbona nkubone. Kwagura ubutaka kwayobowe mu buryo bw'imirwano n'amakenga afatanyije na Byamungu. Ariko rero igikomeye kurusha ibindi ni Loni yemeje ndetse ibona n'ibihamya by'uko generali uri mu kiruhuko cy'izabukuru mu ngabo z'u Rwanda James Kabarebe ariwe wakinnye uruhare rukomeye kandi rwibanze mu guhuza no gutegura iki gitero cya Uvira. Ibi bigaragaza ko itegurwa ry'iki gitero cyari umugambi wo ku rwego rwo hejuru hagati ya AFC M23 n'u Rwanda. Ngo muri iki gitero cya Uvira gusa u Rwanda rwohereje abasirikare barenga 8,000 barimo n'abakomando, ni ukuvuga special forces, ndetse batwara intwaro ziremereye ku rugamba. Uko iyi raporo ikomeza ibivuga ngo ku rundi ruhande hagati muri Mutarama na Werurwe 2026 amakuru yemeje ko AFC M23 n'ingabo za RDF zongereye ingabo ku rugamba rwa Rubero. Bitera ubwoba bw'igitero cyari cyegereje ku mijyi ya Butembo na Beni. Igitero ariko ntabwo cyabaye bitewe nuko ingabo za Uganda UPDF zari zihari ndetse na Uganda ikanga ko ibikoresho n'ingabo ziyongera binyura mu nzira zayo. Ibi bikaba byaranananije cyane ubushobozi bwa FARDC, binatera igihirahiro ku byerekezo by'ibitero byo mu gihe kizaza. Mu gusoza rero nk'uko iyi Loni ibivuga, intambara ngibera muri Burasirazuba bwa Congo ni ikiri inyeshyamba zitwaje imbunda nto zihisha mu ishyamba. Ngo ni intambara ikomeye irimo ibihugu, irimo ikoranabuhanga rigezweho rya drones ndetse ikaba inarimo akayabo k'amafaranga ava mu misoro y'abaturage ngo bakwa n'inyeshyamba ziyubakiye leta mu yindi leta. Ese leta ya Kinshasa izabasha kwivana muri uyu mutego w'izi imbaraga zihuriyeho z'abanyapolitike, abasirikare ndetse n'ibihugu bituranye? Kugira ngo muri kumva ibyo Loni yatangaje. Ese mwe murumva mute ibi binyoma ndetse na kwagushyigikira cyangwa kubogamira kuri leta ya Kinshasa byakomeje kugenda biranga imiryango mpuzamahanga ndetse na Loni? Muri raporo rero bakaba bongeye kwigaragaza ku buryo bukomeye cyane, aho bongeye gushinja u Rwanda ibinyoma ndetse bakanavuga n'ibintu twebwe ubwacu abakurikirana amakuru hafi dufite ibimenyetso bifatika, twagiye tubona amajwi y'amavideo ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko bakifata bagakora raporo nk'iyi. Tugitekerezo cyawe rero, ariko ntibibagirwe no gukora subscribe niba utarayikora. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.